Chelsea have confirmed they've parted company with their head coach Enzo Maresca. I'm going to read you the statement in just a moment. We've been talking about this all day. It does look by the wording that this was Chelsea's decision more so than the manager will get. Ikipe ya Chelsea yo mu Bwongereza yemeranyijwe na Enzo wari umutoza wayo utandukana nyuma y'ubwumvikane bw'impande zombi. Ariko mu mikino irindwi iheruka yatsinze umukino umwe gusa wonyine. Muri Kamena 2024 nibwo uyu mutoza ukomoka mu Butaliyani yagizwe umutoza mukuru wa Chelsea mu gihe cy'imyaka 5 yashoboraga kongerwaho umwaka umwe. Gusa amezi 18 ye ya mbere ntabwo yigeze amugendekera neza by'umwihariko muri shampiyona y'Ubwongereza. Kuko kubona amanota byabaga ari ingorabahizi kuri we. Ubwo yari amaze gutsindwa na Leeds United ibitego 3-1 yabajijwe ikiri gutuma yitwara nabi. Aca amarenga katabanye neza n'iyi kipe kandi katabishyira ku bakinnyi. Enzo Maresca yagize ati uko abakinnyi bari kumva ibyo mbabwira nibyo biri gutuma mbashimira. Nubwo hari ibibazo byinshi muri iki cyumweru kidasobanutse bari gukora neza ntako batagize. Kuva nagera muri iyi kipe amasaha 48 ashize nibyo bihe bibiri nagize kuva nagera muri iyi kipe. Ntabwo abantu benshi badushyigikiye habe na gato. Mu itangazo Chelsea yashyize hanze yashimiye umutoza ibikombe yayihesheje mu gihe ayimazemo, ishimangira gutandukana kwayo nawe. Chelsea yagize iti mu gihe yari amaze muri iyi kipe Enzo yayifashije kwegukana UEFA Conference League na FIFA Club World Cup. Ibyo bizahora ari uruhare rwe mu mateka ye y'ikipe. Turamushimira ku musanzu yatanze mu ikipe. Bigendanye n'ibyo tugomba gukora mu marushanwa ane turi gukina harimo gushaka itike ya UEFA Champions League, Enzo n'ikipe ye basanze impinduka arizo zisubiza ikipe ku murongo ndetse turamwishimira kandi tukamwifuriza kuzagira ahazaza heza. Ikinyamakuru The Athletic cyagaragaje ko inshuro nyinshi kuva mu kwezi k'Ukwakira Maresca yakunze kubwira Chelsea ko azagenda igihe hazaboneka umwanya muri Manchester City. Yari yagiranye ibiganiro nayo ariko ikamwima amatwi. The Blues ayisize ku mwanya wa 5 n'amanota 30. Iri kwitegura kandi Manchester City mu mukino w'umunsi wa 20 wa Premier League uzaba ku cyumweru ku itariki 4 Mutarama 2026. Mu batoza bashobora gusimbura uyu mugabo wabaye umutoza w'ukwezi kwa muri shampiyona y'Ubwongereza mu Gushyingo harimo Liam Rosenior utoza RK Strasbourg Arcas yo mu Bufaransa. Hari kandi Andoni Iraola wa Bournemouth na Cesc Fabregas wigeze kuyikinira ndetse na Olivier Glasner wa Crystal Palace.